Kasim jingsuk parish amrem ka khot barbe subhai ki baro ki pairungai ka balang gataling jong laitali ki diocese kata shalong nongstoin pajawai sha gajing penkentang lengdo soblei yai deacon Francis Amin Gayang hagajiga senlop Holy Cross kaban salong haga katsau tarik uyayong arhajar pusau kabamot be mentahiu banai haga balang shnong sendai kumban supen kenmau hangne ba ashnong sendai kalong kawe na kishnong apo warjantia kabapau nam shibun haga jingdon ki krempobon nadu ki por handai thai pat kane kishnong kadon ha sharing jom kilom warjantia phammingi kalenti ban poi shagane gajaka kilom kumne kipai rungai kibawan nakathain jawai kinyaj bai nakasurok ban poi sha amlarem na amlarem kasurok na kaliam kadiam phammingi kadai kasurok ban poi sha kane kajaka na amlarem sha sendai kajingjingai kalong kanyo kilometer bat na amlarem sha kane kajaka anda philapoi hakashnong pedang syakap kadon kawe kalat badai kasurok diubilat kabamon phila banjai na kane kasurok bat kabadai na kaphang kamon kaban hiar sha jongshen na am sotai bat syapam kadiam kadon kasurok rom ban poi sha sendai hagade kasurok kibala banlai detang kikalirit kadwa kikali he kiha banjaj bai naka surok rom shadu kane kajaka longjing asem kumjuru kikali rit kila hi banjaj naka ne kasurok rom kadbagi kali kibawan nakathain dauki kila banyai nakhaput langba kashnong muktapur bat kajingjingai na dauki syasendai kalong 8 kilometer hagane ka sengi unong kenyaran ba banong penkentang unong bishop jong ka Jowai Diocese Most Reverend Ferdinand Dekat Kublai Shibut